Kako da uradite slatkiš na brzaka? Pogledajte. Istopimo 100 g maslaca, u istu posudu dodajemo sastojke. Prvo 300 g mljevenog keksa, 50 g kakao praha i 100 g kokosovog brašna. Zatim dodamo malo i aroma vanilije. U smjesu dodamo otopljeni maslac. Sada to treba dobro izmiješati. Dodajemo i 100 ml mlijeka, sasvim dovoljno da se smjesa sjedini. Prelazimo na oblikovanje kuglica. Možete raditi druge oblike, kolutiće, kvadratiće i sl. Mi smo se odlučili za kuglice koje su nekako privlačnije. Za preliv trebamo otopiti 100 g maslaca i 200 g čokolade za kuhanje. Svaku od kuglica umočimo u preliv, zatim u kokosovo brašno. Ova količina sastojaka dovoljna je za 20 ukusnih kuglica. Ostavimo u frižider najmanje 30 minuta, a poslije zna se degustacija. Probajte naš recept. Do sljedećeg videa, prijatno!